NDC fo adwen ekura o monti no sa wo ye bibi kitoa bia ye hu na yani eye me de sa wa sha ase yi ni suban de sesiye eye me de pa se wanya pataku a wode odwanwum adwira no ho regional minister ne friend Dr. Frank Amoakohene wasini bo se woni ye bedi asie santefo montie me enya MPP asem na today on authority me challenge every NDC ni bia wo se oni MPP ni bi odidi asantefo atem na omodi na mentie MPP for power the ombe yam fam but omo nsore mfo mani emu entra omani nton didi asantefo atem but anytime bia NDC baba power no omo di asantefo anim eye te se de omo pese omo ye na sesi amena wo kasai ade ba ko gonja mafia ya ehun se wakofa Amoakohene ade na be sha asantefo kon etisi wo ye bibia beka so wadie minu anti ube kato wani na wada na wo beda mamunan agu abonten fi se enane na nsa na mbeka kire mo se wako post video bia odidi asantefo atem na video no wanya de fi se panimu etese no ono no page de won trase ma obi edidi obi atem nkasa me post panimu bia no onim nyansa obesa de no ya kama ya complain still video ne da ho eno amesa ko on Facebook page wasa ko fa another woman a ono so didi asantefo atem in fact emu nsam kra de time the same minister your friend Amoakohene sa post to say ono ka cha asantefo say ye boni ayefo ye nyia ye bibie no obeya be so asantefo ani Amoakohene na post to on page na mempe obi o yetibo nkoso obeka kire me say oh onim ho hwe e bia ne handles na ye sa wo ya sa pene chese chewo so wonim nyansa to the sense minister no say omobi kotwere se president Mahama sebe wagimia the next day ye beyi na di the next day ombeyi minister no edinti wo de wo so ya santini a wo ya ndi sini a o nya abotre na bi kro onim hwe no wonim nyansa na wo pe wo nyansa koka kire ne se papa wo ye incompetent de wo ye na etai koka kire Amoakohene now sa video we ene shase ye born Nkae wanfi ye mfi ase young man is even taking suggestions online most of a TikTok minister mumu bi mu agimi input yo ebe bom say the jonso abo akoko man we this young minister say mo bo careless na ofri mu nsa mo wu me na me ka kire mo me put politics aside I see passion in this guy. I see this guy wants to make a mark. I see him trying to leave a legacy. But mumu bi ni mu agimi nti mo woni say oye NDC ni. Okay. Now, what Sasamwe no Amoakohene ka kire ni opponent, the political opponent o mane nya adwen. Normal. Sabi, kurogura Asantehene kura wona tamfo. Enye obi a ne Asantehene asem. Ye wo mo Asanteman ya ahemfo. Na brempo nya obi a kura ne panasem. How much more wo Amoakohene? A regional minister. Now, se no wo politics na se dia eni onwie yie wonim fi say obi a onim nyansa bia betunu fo say enye obi a na pe wasem ti don't involve a diatem in your life because who dey see a betwa because omo opposition ananya sa eti obi odi Amoakohene achi na wontunu fo no o mpeni yie na me mani abra me ka no e chelse me penasam kura che wa wo ye no yodium now because agron media che ya hunu mpanifo titratitru ne so minister mahunu bia hwe kwampe pramu nyina bedi minister no mo ye young person mo ye young 30 years mo amani afie no Ashanti region from Buzia mo time ba nyina ya nyinya young people mo bedi minister wonye first person why minister wo ye young munya sade no munyi ne agi frim ne ye hwere ne ye ni suban wode aba Asanteman fi say maka say NDC kuta strategy say this 4 years on be separate Asantefo they will break Asante mu unity no eso omo destroy sa bond no and this year a warfare a media warfare it is a wonya smart you never know this tie de make kire no now the second part in here akwa we your friend say DJKA medical kire mo say okokumase a emrante omo ye hypocrite ba ko omo te wa amudidi omo akiri ba ko ni ono onyina nim yehu so we NDC ni and what this strategy na mudi na chi na otototo nyoma na mutie we wudi na chi na utie ni nyoma wo ha ho and we so fa me kofo bi se me hu ma na video me delete ato atwene because me ti obi o ye hypocrite now
akwa we wakofa lady v a video ena Amoakohene asa akofa oba we di akoto ni page so ene no okwa ase wo mu di asantefo atem say asantefo ye mmoa ena ya Amoakohene fe mate bacho ti asem a lady e ka de fa asantefo nyina wo ka ho bi ya hemfo obia bi o ka ho the same Dr. Amoakohene awo ya regional minister na me catch say guy no wa buy with strategy intention to break Asante our bond our unity enu ntina onim say ya catch say okumasefo ne de MPP fo emo t-shirt ankwase akeka no it wo so no anu aduane sheda ya Asante shesha Asante colors obe convince wo mo ne ya famu akọ an meme ye smart ene wo wasembo no poti ensem a lady ka fa Asante fo ho yentie kwenshai ne nsama odi atudwa Asante Regional Minister Dr. Amoakohene we ye minnu ekuma minimu Asanteman pompa obra peni dada les me na ye adwuma bebre ti asema wo sister peni ni be ka kire wu memma ne nya wadwen se position na ye dia ma osa Asante Regional Minister no o di ba be ye bibia ma na so Asanteman yani bibie ni wa obeye be ye omo fe bibie ni wa obeye omo be pe wasem a ebe so wo mani ama o ma don o muntumi no o muntumi mpe wasem omuntimi nye cheso wo bibia entimi nye omo fe because party na wo belong no e omo chiwade e omo tamfo de omo mpedo no ti de wo beye bie ni wo be ye omo fe wo ye kontonchi de hia wo ya Asante mi mapa wonim de meka no wo nana no mo bu beto wo se Asante Nkae ne se bi omu nyimi ye because omu tene no mo bu be no se Asante Nkae enti wo aba na de wo betu bi ne ye de wuntu bi no so relax because the emima who Asante say womo do mo party MPP ni chempuntu womo do MPP ni party ni cha Asanteman womo do MPP party no echen wo bu moja ankasa medi Asante echen wo bu moja ankasa medi Asante gro atena Asanteman mu awo Asantema ti de minim de meka no sa asam to womo no mo frɛ wa wo pa akɔ wo penso amenko obi ntimi nya ohwe na no PZ for mai ba be su kire wo se omo bibia hye de omo ne beto aduane adi kura anya bia hwe omo mako mu ni bi no wonya abadaye ne ehumobro ko hu ono abo mu ntaka na mo ye se ye nto mo anwa ne sika kakra fa ma omo nhwe nkwala na ofie kwala ni nti te ma papa we enso kwa wo nso mo kokudu wudi watem that is Asante for you de wo be ye bia no enye omo fe wo mo wo ka wo mo ho omo pe wasem wo nka wo mo ho de a wo ye bola bi ma wo mo what you saying de wo betumi no ye de wuntumi no jaime nyame they can never like you upa kumoso no chema omo de wo beye bia no enye omo fe enka na ne ye say Asante for mpentafo asem enye no kre omo kofa ba omo ya ba e wo hu se de omo si support no wo mo no se wo ka wo mo ho a omo ji wutu wo nya Ghana ni kura na wo de wo ho be bo wo mo a omo be ji watum wo ya Asante news wo hu de omo de ye enti no womo no se wo nni sa party no ade wo beye bia wo ya Asante ni kro metime yiwa ma that is omo do omo party di chen Asanteman Asante Regional Minister no o di ba be ye bibia ma na so Asanteman yani bibie ni wa obeye omo fe bibie ni wa obeye omo be pe wasem right enti lady ya say oye nod na wote ye ko okotena Asanteman pon we filter no dia to na nye say no wote na menya ma se meto oba ho nti na me dia che no na me kire at the substance of asem waka no nsem okeka ye no ano airtight to the sense wo kirem say Asantefo de wankasa Asantefo no mbio ana say MPP fo ya Asantefo un say wo ye hunyansafo bebra wo dane jimifo senke wo ye no say MPP fo mo ya Asantefo de wo ye de wo mpe wasem anka me ni problem because eye normal say MPP fo ya Asantefo omo mpe ndisi ni asem eye normal sana Amoakohene one MPP asem 8 years en wo ye campaign to no win power we nyansa tie me na me kire sa nyansa no Amoakohene tie me na me kire wo nyansa o politics tie me now na emom abayua ne kasa no abayua fo kankan wo kasa wo say Asantefo no de wo ye dai wo mo do mo MPP che wo mo moja wo de afra obi a tu Asantefo no de yesi Asante Nkae nananum nimtie wo ka asasem tu ti ye no wo ye de kra yempe yenkae hwe to obi abi na kasa ni nyamu ne say na nka memfa wo hwade ana me kwa Amoakohene page so hwe Dr. Amoakohene hwade wa hase wo Facebook ena ono kofa sa gewe video ena ode abeto ena wa twere say true or false me pese minian Asantefo no
Entia say mani nsa be man nyene hwe because me want me hwe me mpa ne hwe. Show and ono kofa we dia to ni Facebook page say true or false. Now ko comment section owura be ho. I swear to God. I swear. Say God we pa me hu santini abe support God we ya. We a traitor. I swear. Oko comment section owura be ho. Ewurade. Omu di atem so Asantehene so. Hey, minister na ye ne fair. Di atem sa Asantefo ye moa. Ye pese wo hene ne di so. Ewurade. Hey, me hu Asanteman ponhema me wura ho. Na Asanteman ponhema me wura ho sa wudi akwa wo yechi me wura ho. Na dwabe hema ejo so hema me wura ho. Ene nya no kore se Asante wo eye doma mpa nya no kore. Enya no kore. Se sikanti se wo mo power nti monye sika di nti mo akwa wei ebe sacrifice mo. Munyina mani begu ase wo bi obedi akwa wei hu agro mani begu ase. Se mo so Asante akwa wei so sa regional minister we samusi mu niania mimi anoche kwa mu bi atiasi mi mu e na me ka no kure kire mu akwa we adwenboni wo ditirim samusi obiri konfo e na ma Asante enya ya ho odedi a obiri konfo to mi ni bia ba mu me ka no kure kire mu sa akwa we adwenpani ni tirim because santini bie no onim nyansa Asantini bie no wo dwene no obekọ kire asamu a ebedidi ni nkrofo atem na wo post na da ho. Show ono ni page ni and what yato on watch true or false. Now ko comment section wa nsuo bu a wo se ebo. Nsuo bu a wo se abome. Enye se petepete me so. Eni omaye pa. Oma puru ya widiem. Oma di Asantefo atem. Oma ya Asantefo yie pa se se dia tan se Asantefo ye moa eni omu di atem ane so eni baabi apese wa apese okobia no. O baabi abi. Ni nyane se hwan ya ye frɛ no regional minister ye frɛ no Dr. Frank Amoakohene ye frɛ no Dr. Amoakohene ono ene hyase ena amanfo edi Asante anim eye fom na lady no kasa no ebe bi obu ya won te ase sa be no enye sa ne yebu no nananum amu sa be ne se eye because of say obi ya bibi mo wani nsontina ye kasa Asante Nkae na me ba be kire sa abenim asem na ha adwen me ba sisi a so a whole regional minister Dr. Amoakohene a wonim se okope opposition a whole Ashanti region Asanteman ponhema na jakuma difie edi wachi ejose hima edi wachi Santefo Santemam menhia agigye so na wutimi ko posti obi a wodi region mu fo atem na minister wo Amoakohene o post we to say o subject a whole region for a nipa to tell you on nanom say sebi wo ye moa na video right eti wo hwe minister ya o kɔ no comment section na me de kyerɛ no ene da ho ene nani agye ene wo yi akyea na obenya ye nuano Asantefo ni bi eti bon koso ne say oh once wo ye ndisi ni menka wo ye young menka na wo ye akoda na kyese wo ye akoda dia on sem fata say obeko menhia atrankonwa fi se sa wo so wo ye akoda nti ne wo ye sa dia ene na mokroma gu mahama ani mu ase na nananom a moma akwa we kwan ma ne ba mo ho no eye sad because me say wo you responsible for the social media say eye pornographic no mu yi wo ho a ankasamre watia nipa no amre ye afri ho it is I will say a minister wo se wo behwe region so entimi nim de post wo ni page say nyon na ye obi obekasa bia mundidi natem na abayafo kankan we e kasa asam ni de tia nananum nyina se Asante Nkae kire se ye Nkae hwe ye PMP chen ye muja me pa kire wase sa wote se kwadwefo so bo anwumbe Asante Nkae ay asam dada bi eda ho kasa na se nyina ne se ebra wo se tu odi kan Asantehene odi kan krobia na wo kekere na man ye ko de nkyira ntokwa agye ye ho firi de nkyira se afi wo kekere ne kuro no enipa ahodo ye wo ha na ye se de nkyirafo ne bia ba se wonum ntimi ntena ntimi jakare kuro mu bia ofi se ntimi jakara fa ne twene afa ne man yakobo no fe yi ase de a wonum nyina no edwo mo nsantansa ebebo Asante dim pacho sa akasa ne tie niye ema obi an convince wo
afei ose tu odi kan echichiri na Asanteman saa brain mu no wo ho ana we mu aba manso nkwata nie we mu firi ha no wo gi wo mu afei de beye ne se afei sampanie bandafo nie esesa nanam se saa brain no enna se tu ka kire wonom se munim nyanum nyina mo na mo ntena se ne yankyekire Asanteman na enyefe na mu masem ba ko a medi gya mo ne se me wo ho asem wa sei meba twemi pa twemi na me nkyere wade me nka asem bia emfa ma no saa nka fi se nananom se empanin nsem ye kan de wonim ye nkyere ya dwen na saa empanin nsem we no da bia no komensia yimfi a nananom bebɔ kwadwuma na se ye beto ye be de atam wasua nyansa meba me kyere wade wa ha sei na de tie ne se tu chichiri ni kuro no wodi nipa ahodo na chichiri kuro no eti ekoba se santimu ye nkyere obi achi enu tu na eyedene se duru ba bi yeden kura asantefo mpese wo mbekere nkrofo ase he say Asante no it was blood and the union it was a uniforce it was a force eti de din ba ya asantefo asantefo mebao madi bi na mehwehwe de ama yes meba mepa cho tie sampani nsemu ya mebo akire we wo ho meti asemu we meba mwana afrobo chichire afrobo awawai mwana afrobo pia mwana afrobo chichire afrobo awawai o defo ba mwana afrobo mo wisio mwana afrobo chichire afrobo awawai frama eje frama odeyo Asante for amuchiri muliano da chimbomu mwana afrobo chichire afrobo awawai mwana afrobo pia mwana afrobo chichire afrobo awawai o defo ba mwana afrobo mo wisio mwana afrobo chichire afrobo awawai frama eje frama odeyo Asante for amuchiri muliano da chimbomu ya yedro manfo so ane akaya anom na asem na me pesa me ka kire no ni nyina na wo kwadwum num no bajo tie ni ye o sei tu odi kan kikire na man a ye frɛ na Asanteman no edi Asante na kikire ye ne sa no eye enipa framan sa wote se santini ka se framan kire wo se enyi nipa free faakon we binom free kumawu mampon konongo ejoso dwaben ebi free manso ebi free kajabi rawra chese ye free framan ahafo nsuta ebi free bomen afijase akrofo so oyoko ebi free chese Nkae ebi free hin chese bubo odia bubo enkro no doson ene ye de kikire Asanteman ne musu yaku ahodo wenum ye aduanafo ayekofo bretuo nie asakirefo nie akonafo so nie eye musu yaku ahodo ebinim fra danse bekoifo nie urawurafo nie ebi ye fra kire chichi ne ye kabom tine ye fra Asante ye fra man pachotie nie ukwan abono ne afo ne mantam sabre ho nyina ya Asante bandafo nie sekwanie jape krom nie enkranza nie tachiman nie doman ya nei wonie drobu nie sampanie won mu nyina utwa suo no wakobo ntukufo Cote d'Ivoire won mu su nie ane ya de kekere framan na se no adansefo so nie ne ya de kekere Asante no se tu odi kan no tie ni ye meba mwana afrobo chichire afrobo awawai mwana afrobo pia mwana afrobo chichire afrobo awawai o defo ba mwana afrobo mo wisio mwana afrobo chichire afrobo awawai frama eje frama odeyo Asante for amuchiri muliano da chimbomu enti ahase no yeto ane atwewa adwuna susu se enkyire obi nkyire obi ase firi se mamu nkyire mu nua no obi aye wo nua
obi anti wote Asanteni onya hunu wa na se oni adweporo se yenuanom so wote boya yenua wo hunu hye Asanteni a yenuanom anwonafo yenuanom esremfo yenuanom fantefo santefo ne kasa asa bi se ye framan now ose tu chichiri ni kuro no eye santi no de chichiri kuro no eti se akodai be ka kire mo se Asante Nkae kire se ye boni ayefo a enya no kore na nananom ka kire ye se men Nkae wo bi achi Nkae se we free ha da bi men Nkae sade no de to so bio enam se tu di ntokwa na chichiri sentiment ye di ni be ye sante ni ntino se mimi nana ene kokon se bia adwumakase kase me nana ne adwumakase kase se mimi tie me nana ne boahia nantuo ena etuo ekom na afuna kan no ene wo free mu eti se mimi bo menhia na sa wo ye sa wo kasa wo ye de hye chen me a wo kai mimi yawo bajotie ni ye yemfo bi o wo dwoso di kopim nananom na sa wo kai ne yawo a wo kai ne yawo fi se yenkai no fi se ebi kura nani wo fa ase ne wo ho ne nana no ade afuna kan ne nana ena nana de ne nkwa agye ma Asante fa obi te se eyi kumawu twirebo akodua na se bia wo no te bia wo tena menhia hemfie na wo ye se wo be kan sem bia ka ne yawo a wo be kai ne yawo enti sa kasa ko ano egira ma se mo obi nka wo bia ti yawo firi se Asante no ye Asante ntokwa ye di nipa na chiche eye framan enti sa kasa no onum kan ye no enye te se bia sa obi ye boni aye nti anye sa na te na kasa eye developing language wo ko anim no obi abetimi afade abona kutia eno no ntimi nya wohwe nemom the basic component of sa kasa Asante Nkae it solely means say do not remember the pains of others or do not discriminate against others in the Asante kingdom. Sanity mo bia na dawo enti se Amoakohene se wo ye de hye o ye Asanteni na wonim se akoda ya se mo kan nya no kore na wo kopostu na wo de enne sabi wo mo a ewo jimedwene na ebeti ase mu nkoda wo mpempani nsam nsua e na wo be mo ma kire wo madwen na mo wantimi anlecha wo mo se da bi de ga ne kan nya no kore na mum ase ani na wo a minister a regional minister na wasanya DJKA we mu project saade we mu Asanteman na nananom amatena nkonya sabia mu mampon kontonchi ba hima na jakuma difie oba papa bi e di abrante we achi dinako e de ne ba na se ye na ase ani dia nananom ai sabia obi nton sanfa nhira ne busuefo me ba cho muntie me ba yentie kwenhyai ne nsama odi atudwa Asante Regional Minister Dr. Amoakohene wo ye minwe kuma minimu Asanteman pompa obra peni dada les me na ye adwuma bebre ti asema wo sister peni ni be ka kire wu memma ne nya wadwen se position na ye dia ma osa Asante Regional Minister no o di ba be ye bibia ma na so Asanteman yani bibie ni wa be ye omo fe bibie ni wa be ye omo be pe wasem a ebe so wo mani ama o man dɔw omuntumi no omuntumi mpe wasem omuntumi nye cheso wo bibia entumi nye omo fe because party na wo belong no e omo chiwade e omo tamfo de omo mpe no ti de wo be ye bie ni wo be ye omo fe wo ye kontonchi de hie wo ya Asantemi mapa wonim de meka no wo nana no mo bu beto wo se Asante Nkae ne se bi omu nyimi ye because omu di Asante no omu bu be no to se Asante Nkae enti wo aba na de wo betu be ne ye de wo ntu bi no so relax because the mima hu Asante no say wo mo do mo party MPP ni chempuntuo wo mo do MPP Timebao susuampa se Amoakohene minister no wo ye obi odwene kwa kire pa otie sa asem we no ede ne ba ne tirim se me ko post sa de we ya Asantefo nyina ya MPP fo ana ntie no kore se nana no trankonwa e wo Asanteman to ono mo do MPP chen Asanteman e no kore iti regional minister mo se wo ye doctor mo na mo se o se wo ye doctor mo na amanfo na ese se wo ye doctor se o postu eniamafo kankan we dia to ni page so onim da se nana no matrankonwa eya Asante seman sa na yi political party na wo postu sa de we
na waye a narrative dia to young people trim fi say bia wonim say ohene bia mfa ne page no ho etu ye so say minister wodwene eti wey ye minister amodi mani to no so enna aye kon no sa wey ye minister mo say wo bibi papa bi. This is very bad. This is very bad. And this guy me yemi hu no say otise pataku en wodi odwanwoma adware no ho because this is the second time. Na mo no a mo ye ka asem a just last minute asana fidi asom nsa enne ye hunu ka om se nyahwe wo hwe no obeye adwuma obeye de adwuma dabre mo no emsem mu hunu hweda mo emsem mu nhede ni experience o wiase because mahama se asantefo any Ghana for short memory say obi sori no the camera sin so no akogire jesa no ye huhu ni kira so obeye bibi ana mu hunu bi da Kofi Jima kura no ho Kofi Jima Patricia Piajemu no mo ho akosi ajeman no ho ekosi sei etimu hu obi a I mean sa type politics etimu hu bi da na media mahunu bi ewe ye de a say wo hwe no obeya de etu obeya de nti woni di atemnya sa ene wonya santini papa wonya santini papa. Now ababa wanu a wota Asante em se wose woni Asante bi na wo yin tutumi se wo wotan wona ko na mo so Asante for ya mama broken heart do Asante for me man so kra mumu bi adare ya mama broken heart kra sa na Asante for me man bi mama broken heart kra do etina mama frafra ni ba wadwa sa no wuko ya sa na uja no sa wo bedwa o so eti wono ko no eka nka memfa office wono wono ne sebi woye potoni nti wonte Asante asema kan hame fise woye potoni so wono wonye kani ba girl wonye kani mampo na okoye ne na nabusuafo de ne koye yeme nche so eti wonye kani ba eti kana samo mfa me but Amoakohene de mbaka kire ne se o papa firi nsuta na nano na kra na mehwem na wo mo so maame so firi sampa se eno na me pesa me nya ne yie na sampa fo so kra no wo mo gya tum so mo ye santefo se ampa se wo maame firi sampa yeso papa firi nsuta mampo no wotena ye sa na mate no ena yese wo maame so firi sampa eti se sa na tie kra wo ye sante sampa fo nyina ya Asante nano na me ka se sampa fo ya Asantefo nti wonso obi sori tie Asante Farouk bi no wo so won tie asem Asante hina sini hina won pene no wo se sampa fo sori tie no a wo de nam court ene che so mo ya Asantefo wo mutimi mo bi emfa se bi yewura no asem ensesa ne da also mo protect yewura no asem how much more wo free Asanteman po kontonchi ebu ahia kuma nana amani ampo nana sampa se ho na wo sifre dia na ono potoni abefa ye kasa wabefa Asante Nkae na a minister would we yakoto page na wo mu di Asante atem sa Asantefo ye moa na wani age hwe comments ni bi ni hwe comments as we bi ni o Asantefo nyina ye moa na minister dan page no wani age na Asanteni bia no a sa wo fi so ya Asanteni a fa wo ho adwene mental no nsema me chechemu nche se menni no time kura na mental no na mum ekwan a wo fa so a wo pese wo de NDC status e destabilize Asante bond no e na mempene e ka da kura mewu kura me yesa de ansa na mewu ti de me ka tro ro ene na wonya Asanteni ene ne sika ne to mo adwene ntia because office wa original minister nti e no akọ minister bra me wedding ene ma je kakra ko didi ai akai kai ene wonya Asanteni papa di obedi ntia wo hia community wani mbegu ase wa bedi sika che di abrante wo yechi wani mbegu ase ya mano enam yensa so wonyi saade ni mfiri ho wo so wonyi eda so da ho e kire wo so wasi ne bo se odi muatem wa wonte ye no koni page ne so TikTok video ni da ho e ko almost about 300,000 views comments de wontimi nkan omu di Asante atem omu di Asantefo atem ni nyina ne se a minister na e ka kire omo ka ne se he miame microphone muni o matem minister ne se o munye sa minister ne se o munye sa de no mamu fan show bia se no se mami bi fra mi ha se video ayi no nya no na e ka obi na e ka na se madam wan hwe ye fu o me ka kire okra wuntimi na wo ye pani toto pa sa wo fie
no obi abefa wo fie wajapade no ode akwakwadi bone a wo fi say me na ebobom so bo ho ye ba wo fie ni ye pam to omanfo akowia niema ni ye behu wo fie a wo se enya me ho eniema no ba so de agu fie no wadi bi no waton bi wo se enya wo a maame no wo ye lucky se kama nka fo ankere no wani pana kotra ade ato se yenimu atem na me ka wo se ebi anya wo ne de to na eya me se na ehwe ni page ne so eya me se eno hwe ni page ne so munyina mani begu ase mani begu ase eti be me ye friend Amoakohene wo ye regional minister onyo bia without the politics onyo bia what me hwe obia so onye santini nche so nche obia santini papa bia no so be di sansamfo no o santini papa bia ni wa obedi sansamfo tantansei ene no onye santini sa wo subject nkrofo for samanfo ni di o matem mesremo obi a o follow ni bia na ese wo follow no oye program bia won te so be video na film obi anko mu na mu ntwam fi se enam yensani so obu asantefo a anke ye ka no ko be yafri ho se anke ye ka no ko be yafri ho se wonyi mfiri ho dia mesremo oye program bia mo bi anko mumpa ofa ono ankase na ndisi ahiafo no no onta aduane mamuni enkoje na aduane ni no wotawo de metimi aka akere no no enkoje Amoakohene nsam aduane ni sika ni na obenya problem de metimi aka no oyifiri ho de ane ehunu so wa patro so mayemfum so ba me no kasai okoni page ni so a eda ho omu obia enam se office wo sika wa be minister anti asantefo ne de yese omu pesika eti mema ni sika mema omu sika de ombedi machi enyamia midimi hia beko wom akai midimi hia ebeko wom me ba me kire wade yese me tani pa on hwe video ni page ni hwe ni page ni hwade ni page ni video na da se no ena wo yi akyen ho no ni ono ni Amoakohene iti masem bia make bia me evidence me just me kasa se meta no menta no otimi hwe me mpa ni hwe kra so me bata mo hwe ni ye so we obi a respect asantefo a enka omo bia omanfo ni atem enka omanfo ni atohwe comments won wadi atem ko hwe asantefo nyina ye moa hwe so won hwe comments ni guo sa no to when I was your minister etoje wa when I was your minister was sinable because omunim agenda nti omde abakuma say omunim say omunana no omun kase omde sika opeka kra mo mo adwe wo omutirim no eti misremo asantefo ni ntie enna kan wa say 3 days ni so you obi a enyo no na ye no wanu no ho a anko be sa asamfo na firi ho ene wono asa akotwera to a abayo yi kan nsam tantan wo sade akoto ni Facebook kire wo se wafa ne ho adwen na wono onemu de be di asie ye frem wode hye ba ye ta asem ye ntanipa ye nko yanim eti mesremo sa brantie we omo se ye friend se DJKA se ho ahwan sa akwa we wo mpa Asantefo asem wo mu nyina no wo mpa Asantefo asem sa ankofu mu nyina no wo mpa Asantefo asem ti ya mo no mu dili amon hwe ni ye yes yentie kwenhyai ne nsama odi atudwa Asante Regional Minister Dr. Amoakohene we ye minue kuma minimu Asanteman pompa obra peni dada les me na ye adwuma bebre ti asema wo sister peni me be ka kire wu memma ne nya wadwen se position na ye dia ma osa Asante Regional Minister no o di ba be ye bibia ma na so Asanteman yani bibie ni wa wo be ye omo fe bibie ni wa wo be ye omo be pe wasem a ebe so wo mani ama o ma do o muntumi no o muntumi mpe wasem omuntimi nye cheso wo bibia entimi nye omo fe because party na wo belong no e omo chiwade e omo tamfo de omo pedo no ti de wo beye bie ni wo be ye omo fe wo ye kontonchi de hia wo ya Asante ni mapa wonim de meka no wo nana no mo bu beto wo se Asante Nkae ne se bi omu nyimi ye because omu di Asante no omu bu be no to se Asante Nkae enti wo aba na de wo betu be ne ye de wuntu bi no so relax because the emima hu Asante no say wo mo do mo party MPP ni che mpuntuo wo mo do MPP ni party ni che Asanteman wo mo do MPP party no e che wo mu moja ankasa me di Asante gro tena Asanteman mu awo Asantema ti di minim de meka no sa asam to wo mo no mo frɛ wo a wo pa akɔ wo penso a menko obi ntimi nya wo hwe
na no pizza for my baby suture was so mu bibia hye de omo ne beto aduane adi kura anya bia hwe omo makro mu ni bi no wonya abadaye ne ehumobro ko hu ono abomu ntaka na mo yese ye ntomo anwa ne sika kakra fa ma omo nhwe nkwala na ofie kwala ni nti tema papa we enso ko won so mu kokudu wudi watem. That is Asante for you. The obey bia no enye omo fe wo mo wo ka wo mo ho omo pe wasem wo nka wo mo ho de a wo ye bola bi ma wo mo. What you are saying de wo betumi no ye de wo ntumi no jai me nyame they can never like you. Wo pa kumoso no chema omo de wo beye bia no enye omo fe enka na ne ye say Asante for mpenta for asem enye no kre. Omo kofa ba omi aba e wo hu se de omo si support no wo mo no se wo ka wo mo ho a omo jiwutu wonya Ghana ni kra na wo de ho bebo wo mo a omo beji watum wo ya Asante news wo hu de omo de ye enti no omo no se wo nni sa party no ade wo beye bia wo ya Asante ni kra metima yiwa ma that is omo do omo party di chen Asante mine da wo di nyina na minim de party no so ye ma wo mo enti nku wo ho ma wo mo de wo betumi ne ye without Asante mine Ghana betumi aye yie. Enti wo de nyame na ya wadom ye young boy he kopede ono yere ne umma bedi wate na relax na no ayi former Ashanti regional minister kegeti ahye ya ma no call no ho wa hu dwuma odidi wo mo hu so bi betwen camera be kasai o gina soro no ototo ne nsa didi wo matem pam wo mo efre security se me pam wo mo ba wo ho se de o si gi iti NDC for fi say wo mo kuta strategy chain MPP for nti mo MPP for na ye mo amosasem. But the point in say, what me atena say na what the Asante for nyina sabiye nanom apapa bi ahema papa bi wodo onu nyina ni matwitwi fom na nso ante sa na mo atena say ama minister no yes ade na me busa question baako minister ba ye de pa na waya yes soronko ka bi kire me mon kan kire me minister we wo ba ye de na waya so significant a ye hu bi da de ade a ka bi kire me ana sabi politics ya yinkurasefo ana Minister we badia na waye bibiam mimi ni mo mani afra mo nka bi njire me won waye dai mo ho ahomete pa wo eti me ba Amoakohene bab when ede na waye ka bi che waye dai de na waye ede ana mi ntiase yo say I don't get it ede pa na Amoakohene atimi aye waye dai Gabi TV akwaba ede na waye mo nka bi che waye dai na mo tena se na mo MPP for ne yemfanya mo some communication is so weak in the region hwe kwanya free atonsu ekosi bohwire hwana yes akwan enya kufu ado interchange mi ensa si kuma se hwana ye enya kofo na wote na wonu na jani krom esirem e ho fi poto no no ba be ka kuma se ya ene de nkomobie mu de Asante for do mu mpampu nto te se de onu no krom fu kankan no e ho ye ten Asanteman na mote wo esoso sa nkwase asem we so ensam tantan we Asante for do mu mpampu nto na wo sa nipa no wo kan koye ne krom go and see na wa wiase we de hye wani ase unyi wo se wo be ka wo be yi obi de etimu kan kire me ede na Amoakohene bayi na Asanteman mimi huniem mun ka bi nkire me krokro de John no wo ye video na munye serious krokro de John wo ye video so no ene munye serious and this the first time we just share wa hu minister wo hu mun hu bi da ana mun wo bi o doctor da nkura sesem na wo bi mu afa mun wo bi o ye doctor da na said we ye doctor and so what entity ono the first person wo ye doctor na mo people for ne yefanya mo moko kan no moko kan be kan sanity but bibia so nsi kwan say Asanteman people for ne do so bibia no betimi asi kwan because to say wakofa voter ready for now we do matem say who do matem say so to aba mendisi we nyansa for say who to church wadwe ba wunti ni do matem we part 2 ni samo se me na meta no mo hwe say obeyi video na everywhere office why bigger but me see obi a minister wonyo bia wo obi a minister wonyo bia muna mo so why dey eni pona boniti mpo say odi basabasa be Asantefuo mu ni wa hyase ye no sa na me ka kire mo sa na me ka kire mo opon ko twa ntu enchepo eno ano no omu Asantefuo akwa ne fra na Amoakohene omu Asantefuo ni ene na hemfo eno ano no na wakoposu sa de we na a minister
odi akoto no odi adwenkyere ne yedi asantefo atem ani ne post ni na da ho no yedi asantefo atem ya 3 days ago because just where boss wanya kumasefo bia won se kumase no ye won enkonkora bia etutu kwan the settlers no na omo na ye ndisi for more ena omo di na chi nti ofi se da bra asantefo di na chi na wonimu a onkobusa kodwobo nso wetu YCC enough uko TV ba ko be mo friend say Royal TV womo so no womo pese ndisi ideology kan fa me ho nanso so womo so fa Asante ho tai na pani ba ko no wote so ena wokan nyansasam kakra kire womo yenti ase yenti sa Royal TV no pani no kasa ho no edi afutu wo yachi obaso kwama sai tesen odi mena na yafutu yachi a obaso kwama sai ye fe no ko pa mane nko mane nisi ondwen waka na adwene wo mfemu amba okay mane nti dabi hwe awon fenjire zubayo ena no kasa ba na wo fe pa atwa mi ehu ni suni ni bai asemo kan ide asemo kan ide Asante Nkae na ono de be hya asem mu no onu na sa da na bose pose mpenfo ne kato omu ni meti so ye ni bi te kan sa asem na we de kire mu ni enko da ba kwase ba kire da woni en kan kire ma hwe o kasa Asante Nkae nti onye ni obetimi na oye mampo kontonti ni nuano no asema kan no so de kontonti mampo atem da se bo se so aye no kwaiwes o se bibi no ya be hwa Asante fo ni mampo kontonti da se bo so ya ngona ni bibi se oya ngona ni oya Asante na ne tra mi hu su no bai a chese gunye ntete chese onye futu onye kasa de ma Asante se de yakoso no ye kwaso sai ye shi obi papa de yesu yan obi bone ana ya de na nyefe wonyi obi afa no atena no ada o kasa wa memu e yo asema kan ye asema se bo so kasa tia no wona papa na chew onya sabe me so me kan onya ngwe na onye kusa so ya Asante ni so Asante memu uye bibia na nya Asante fo fa ono sabe onye kusa ni de esinti na kwen tu gina de esinti kan ho asem e ka ka so se Asante Nkae no onim na kwase ye ene wona be kan se bebre nya amane wodi be kan se bebre nya amane wankasa yi mina na wankasa yi enjana mazika sasa Amoakohene di mina na kasa wakasa yi but monfa nga kasa yi asakefa ndi wasa monfa chebana kosuko 1% from penny for chew so for Asante no fi mampode a wodi kan pa mampo for chew wodi di omunyina ampa ya chew kontonji ampa ya ati de sara kontonji kasa oye mampone ya mampo kontonji bu oye ko nyesa no kasa mampon fi of course Ninjini se minana da su ko se bozu e ja so makasa fo wonde minana kan obaka bi se wo ye bibia so Asante ni wa ba Asante ni kwenja minye so ya kan ni minye so ya Asante ni ba o tu ofri Asante mampo obwa on free ho ya wo no what te no e bia wonya Asante ni ba ndu ya Asante ni ba na o ka te se bibia no wa ba so Asante fo ni na ye yi ni ba na Amoakohene yi de ko kire wan afana ko chop so abana ba chop so kasa say o di Asante fo tam ye ko ni ye kan e so de ka say before no work na work e yo kan sa e ka say me ni sin gonya o ti se mo mo re to tubo ni e to tuba no a e ya ko de se mo e de be na kasa wa me de kasa asema wura no wa me de kasa o ka sa mo di mama semati e na yo ba ya se won boyeti ya to ya na se mo re e no ane wa ba no o kasa na mi un so wo ba o kasa so me fi wanu mu ba fi wanu mu ba no mi un so wo ba ya wa wo say future west ate o ta se mi o kan ye atra Asante akuma Asante ma wa Asante ma e na o kasa ni ene o mani de mi su wo mo de mani de mi su wo an kasa yi Amoakohene minister so one we na nua ba ko tie nu a o so kura masai pensi say so o so kura masai ya an kasa yi kura ala wuchu me ni mo na ha no o dem penin sisai nem penin sisai anda ya do bu bento kana penin sisai wa fom wuchu na no am panese osodi sanya kutia na mpuotwa akutia na mpuotwa obi ko to brebo a se kuma no de twitwa so wa sheda everybody ye sheda so o twitwa mo hu se won to bi da what is here onya nam akutia na mpuotwa di be di class mo e be twitwa everybody ni everybody get kuma dita na hu se brebo ni nam titi ja so ama brebo nam ti abina ja brebo da so hu bi da so ya fie nam ti ya se brebo nya mene wonu she
Shall Penny Bugabi? Penny say, Opa Pony in a Mabutilla Yam Quem. Ah, Pony Butti, and Witty, Nagram Quem. And when another vine. Why? Say, Opa Pony is a bank when I'm afraid of them. I'm afraid of them. I'm not going to them. At it. And the minute is in Guna. Uncle was a right. And Penny say, and your daughter to work your so friend and Puffy Betcho. Assembly theatre and say, your money chance, your China society saying why you did Asanteman, Yadi Yahuno. The air can say, no one shall say, the others will be a quite say. The same dear, you bet me a dinner 10 personal. Son walk at video ni say, or no say, ye more dia. This is me in yarding, or me political ideology in yarding. It is was an me ya boadia, me responding. And I mean him say MPP for you now so about responding come to the sense say ultimately do opponent at would not honest what be a quite say yes you knew what him. It is today we are giving 7 days from the 7 days going you will program yes you be and so best do Asanteman we will see so say or you're strong or you minister when Osika obetimi ato nipa and na nipa bedi na chia we will see so we will make sure so we be feeling. We will make sure na mamuo in the time ebe ye tantan legacy ebe ye tantan. If you say ye be gunu sonsa awia ne anwumre every day bibia baby ye be ye. Eti man 7 days so we say one ye minister and one na Muhammad na ba na we boss. Asemi yaman is 3 days and onye ye. 7 days if we work on now we will mount the pressure. We are going to mount the pressure in a professional way say wachire ye kwan say afen Quran did natem and we will also bring our boys in period. Young mammy phone lines no 0242073114 yet asem yentanipa yedin komo mi no NDC de no maame no yare no ene Amoakohene ene wo strategy yem pick course we na yento aso I'm pick a course me patch oba antiem and obi a 3 minutes why 3 minutes hello okay one time come I'm call this person hello okay me bow Margaret ma me to say ayo ishe basanya me buasiefu ametia no that's right sa frafreni na omo bedru Asante no mo titwi kakra bia no obu be sanya wo chirechire mu chire me no me papa wo fra twema krofrom akrofom na me nana ekuro no wo se sanya wo kan no Asante Nkae no Nkae be a wo firi ba ye e bia be kwa wo ba be do na wo ba be wo na ye di Asantefo be mama ware mu nyina mo afra Nkae ba bia wo firi o be ya Asante ni preko enye se bia boni aye nipa be na wo wiase a ye nya boni aye fo wo ba Europe ha bi wa the whole mankind why na boni aye nimu nyame na oboye no anka nche ye se wonu no se oboye ade no mani sa Asante san ba me ka tre na otumfo me body epeja me mu se wan che yi a sa Russian tactics na wo mo de ye Nicolas II na wo mo betu no socialist system be tu no ko ne na sefo nyina ebi na mama no mo ye no me kan sa asem we mre bi atwam it is a Rollins bar so ordinamo ka ko dina ahemfie Asante Newton me mani nie a wo pe kwa wura amanhia ho a wa nya kwan ebi na o ma start no to mo anhwe yi a wo pese mo abolish chief skin bibia wo Ghana na sa resources no eye 1 month no munya kwan fa no mo ye ni socialist ayi enti panimfo e otumfo ne wa hemfo mamu to so ze mama wo mu ade recently na ye friend na hemfie kra wo ma wonim de o ye enti mamu ntena o enya hwe kan na de ekono sia na Russia for sase okay so person through west no ko east no de ko wo ase na Russia for no so hu say your mineral resources your diamond your gold and to mo be fire no mum no ma ye te say Congo ho ne yi no ye ni bibia ka enti ahemfo mamont na se mamont na mo nhwe NDC for
Frafrani na no wakasa no wasi Asante for tan NDC. O mi say debe ntina Asante for tan NDC. Rollins buy won ma dia NDC for be ye no Asante.Reg na Kumasi abonten so. On fa the frafrasem no ma Asante for so. Why no ka che ne say obi o free man pobia o man pobia ya Asante ni. Ne refi say man po eben off. Ne refi I trust obi o free man pobia ye kontoncho bo yin akuma. Oh, one the catcher is star. Up for fan, tough for fan, a good man pong. And nobody on the Asante. Why Asante Moja wouldn't want call Casasa. Right. And tough for fan. Oh, my area, nobody on tough for some now. I'm over Tias and take a cab move. Mano, I say, young corners person, but I know be out 3 minutes. And some near me in the ban watch it now. Be out 3 minutes. Hello. Okay, hello. Yes, sir. Good evening. Yeah. I'm say what can be 3 minutes in the MC, sir. Oh, yes, 3 minutes. Because because on say 5 minutes now. Okay. 3 minutes this. So on say what can be on say what can what the can't book my main from free sir the regional minister so. Na South anyway, so did he say, regional minister and the Oya Santini. First, no, na me cafe a beer, na unim, but the city, first one about 1 pen was a maca, second one back, it is a winning. I didn't know, what you have for somebody. It's so hot. And yet, what I say, woman, me free, a slow one, come on the tea. So what I say, I told you, Mammy, my nsult a few we are something. Master, go away, my beer, Frafrani Bowie. What do you almost someone as synonym? A boy, who would be Asante bottom. Someone has sent in my mouth, say, why show up? Who would be Asante bottom? What brought them? Yes, something pure. Somebody to be matter. What color? Yes, what color Santinia? What color? I'm don't what bottom? Okay, yes, Mama was what I said. You color of a constitution. No, over here, life president, Mama, no, or yes, I know, one and and to told that poor Matuo, Mutuku, and to Motor, Mama, and his uncle as a man. Open things in Puna. Open things in Puna. Africa, yeah, also. And then, American President Donald Trump was say, or for clients to say, or Messiah 8 years. What I say, and who will be the mama help us or no, a fason. Kadia, Anajo, Anajo, no, for your bill, I'll grant it. Papa. I said, you know, one good, Nicomo, good one. And you resources are union from Asanteman. And you almost say, the brain from every something down. So I said, one was saying, run is a time. Run is a quarter. So I said, run is a cow, nose, Miss Paco Mr. on the phone, Mr. My name is Asante. And they are your man Casasa. This is for no. Now, the Santos, pardon now, won't come once a month. And you're the creator say, would you come here with the piano? Would you party once a month and I walk? Take the episode with a pardon. Say you might do when I'm to one. Would you pardon? What are you doing? Would you pardon? What are you doing? So I say, and so I say, yet I saw for us on Cadia, you say, a deep phobia and comes out. The Omani say, when we are deep for a papa, a woman comes and one omission. I saw a deep for a passion ball of income. Ball so a far home. A deep for just a woman who can say, also the papa who can say, chief of Mambu. A confusion and bows when chief of Mambu on Jersey. I don't know the motion come up, will be the tip on course of one contractor near boy and some. I can't quite a sorry be able me. A camera, sorry, no, Nanka, yet Ghana.
ɛna obi yɛ patapa dɔmahene ɛnkasa obekum nipa mekum nipa ɔmote hɔ nkɔsɛsɛ ma wodi nyina ɔto galamsɛ wɔn kom ɛsɛ sɛ ɛnyɛ asantefo nti no wɔyɛ bunu nti no mo ha aka ma mo atu obi a wɔyɛ judge ɔso obekum nipa o mote hɔ adan ɛdɛ na mogye free asantefo ɛde na mogye free asantefo na regional minister no ɔhwɛ yie papa so wɔn hwɛ ne yie a wɔn ehu ne yie yɛde nkɔ no mampɔ ahemafo no nyinaa di wɔkyi na wobɛwia bɛka saa nkɔsɛsɛm wei wowia saa bɛka saa nkɔsɛsɛm wei papa sisi deɛ kɔ no ɛdeɛ na asantefoɔ yɛ wobɛsisa kɔsɛsɛm because of asantenti no ɛdeɛ na asantefoɔ yɛ ɛti no de asɛm a de bia meka no sɛ papa sɛsi a no ɔn sɛ wokuta afidie ɛkɔ akyire ya demonstration ɛsɛ tuma sɛ ɔmo start yɛ first may bi bɛba sonturi egu so yɛrɛ ba bɛtu dwa very good dahabu ya papa wo ayɛ bɛtu so yi mekum nipa obi yɛ ka hyɛ mfa nkyerɛ no ɛti wotu fi ka hyɛ sɛ mu a bɛka ɛne asɛm na nka ɛbɛsie aso 5 minutes aso mate 5 minutes that's it yɛnkɔ next person so hello Odesheba. I mean to say Yeah, me a Domboko now swear. I know. 5 minutes. Kajagum. Maybe I'll be for 5 minutes. I mean. Pacho, Odesheba me wa question ba kuma mbusu. Amoakohene no oya Asante ni mapa. Dear waka chere na ye papa no kasa sia sa na oka so free nsuta kuro kito bi ho no free mampon ye tete no antina na de ne chi no. Okay, because niefia me busa asane say. Ye nananom sanya no musi do ni penti o musi Asante Nkae no. Ye fa enkrofo behwe yemfuo so a ebi mutimi du eto Asante bedin. Me nana say owo maami kuna dufuo bebre bo mu ye se be northness. Enti so ubusa na fie ofri ma obebo ye fie ye busu fie sesi a. So ati ase sa Asante odo no edru mebiam say ye di yenya. Yenti amibusa asane say sebe onu abaya no si phone TV ni so say the screen no wo kasa no. Ye timi ajo wo mampo ene wotimi asua twi be ka kire yen yesa. Onu be kire mu akire ye, o be kire Asante Nkae mu akire. Yesa. Asante di onu so claim so ye Asante ni minister kra ntiase ema wo no de akoto bi atem. Senti na meka se mo miemusa ase yi. Papa, ahema edi na chi no. Sebe enye se mi kaseti aye nananom. But obi ohokra wo musa na chi. So far as so wa Asante din a wabehu no afa adamfo ana abusua no eno ano no mo me hwehwe na chi ye because Asante ni bedie ni ho. Moja na enam ye mu no. Entimi nya sa. Enti se timi ya sa so ne sikadwane ni wo bika. Wakoje pa so betiti Asante mu a me ka kire no say menyini so menyini bebre sa bakwase ma me maame mo ne me nana no mu ka kire yen no wonti mi mo sa pa no because sikadwa no eso Asante ka bom enti sa pare amfo no wonti mi Amoakohene o se hwan no ye ka kire ne say ana no ankwankwa ye greater Accra regional minister okay Asante ni ho ankwanya baabi anyina enti baabi a ene niam a okeka kɔ no nhwɛ yie ena be ka sɛ ya hemfo ne ahema no so mu nsɔre waka Asante ye deda ene ani Asante maye deda sɛ Asante ni ma pati midim ayi ekoto ho mo no sabio pepe ni be ka kyɛ yan ebu ye besa Asante Nkae na ne ka yan ka ni Asante ye ka yan ka ugina ho Asante na ka Asante Nkae antikeni se ne nipa settlers are dominate kuro mu hwekuma se hwemanhia aboboa no ankeni yenya ye di ya start kura ni yenya baabi ni atena ankeni enti mimle no so tif yi no so ka mebufu afu pa me send me text say I'm so heated because me hu ni enti a so obi asori a wo minister say ni open no wonye ni open no manenye wa ba ne maame sister kasa yie kra na dia wo keka no
Enyama me penny page. Unim sister ni page and patch forward the mommy. Page so. Next way Angela FM. Ena odi dwane kotena Europe baby. Yeah. No we are because ne kasanye ena Asante no yetete yen Asante o ya Asante ya who ni video no bia what me no dey Asante no ma dey no what Asante Asante yetete yen yen enti Amoakohene nti na me busa se so wo busua papa bi demo a wo ho ka ne busua fanya friend say hey e dey nkasa na waka no because when I yete Asante yetete yen they just don't know. Pen move it frewa catch say one can say ye. It is send your dear to her now. On your bien to the phone and mammy who said Asante by no question mark one. Oh, show you Kesuni baby ya to bedini. Ne doctor no, I don't give a damn. Yeah, doctors who are brutal. Yeah, Asante for. Doctor Wana. Doctor na Doctor say ye. Ultimately, I say to na sabi opim so kwan sabi waka say ya no. Ni asase ra no waka say ya no. Eno na a video no mo ye obusa se Amoakohene no ye dey ni oye kusasi ni. Oye Asante ni enti so kasa Asante de wu ya. Ye Asante ye do nipa. Asante ye kind of crap. Wo ya Asante ni na wonya de papa Asante di be ka cho se mi nua dia wo ye de ntwa kwa mu. Bia na woni obi onya Asante ni na enya so beka kire wo eno na ema ya yen no ye problem no ye kind of cry ye ntse other tribes say ye ne tribe ntu o ye bone kra ye mie ya no nka ye beka say ye se kofua ohoho no so na ye mo na po ni nsisi na Asante ye be ye how no na Asante fo dance no ye eno be ye problem a say nka ye na if we are really inward looking na enye ni and then ahoho bank ye bedi o mani ba ye de Asante ni agbeni nya asem okotena ndo hu sade a eye no wo Asante ni hu sisi agbeni na obeka to me nya we de entwa kwem enfa kwem we are not what looking say papa boni kra na efua so okay na first 5 minutes na so na yen connect so Mr. NDC na ba ye no papa be na be Asante fo ebedi yenya enti ono ka se MPP nya ye hwe no MPP nya ye hwe o ba NDC na be ku ye papa no ne na nanu manka omu aso man ni mu eno se na Asante